محمد خير رسول النبي المكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Reng-reng kan dalam area mulut kapil. Menungkok pas mulut dedek remah deh. Jaya rokok belum ke tadi. Kak, demak. Saya banyak tanya lah. Ayak tepan sing pusing tadi peseh. Cuma kan min slot melolo. Saya nggak le. Tentang kemarin mulut kapi karo karedin nasi ta mulut. Iya. Bingan le, onjak geng tengok angin. Dere napu usaha kalak berlengan deh, mereka dapat debeng bang. Uku. Seporang kakek gede ngeprank kakek kak. Wah kameran juga. Mari nala pola. Salah orang tepan tadi PC lah ke bola. Mana prank-prankan apa? Kunokotet kapi. Ngap sama orang ngap, ngap. Deki yang perlu dekat TikTok ngap. Semoga FYP ya. Kan ini rokok ya? Ya dul, kau udah nak nyari rokok ki ya? Dia mau bolan aku den. Ah, di mutai gorong balik. Kayak liam tuh, ya. Kau pun kaki dia remah dul. Remah mat. Tak mulut deh, seorang ngajin lagi reng-oreng kata dalam mereka kapi dul. Kan mulut tak wajib. Ya, mon kangkok dul. Mon masalah ngormat ke kelahiran kanjeng Nabi, mertung dul. Apa boleh kerotunya? Makanya bebingkoi taruh aki. Kan kau ben kaki makai ngari ya, pernah tak ketuk beng labeng sekolah. Dari mancan hukum, Allah Taala merintah manusia untuk sholat, tapi Allah tibi tak sholat. Allah Taala merintah manusia untuk apa sah, tapi Allah tibi tak apa sah dul. Allah Taala merintah manusia untuk zakat, Allah tibi tak zakat dul. Ben ayat dul. Allah Taala merintah manusia untuk sholawat, Allah Taala tibi sholawat dul. Saking mulia nak. Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Lah kapan dah ya mai pah mangkat dul. Demam. Nyari PC untuk amolot. Dul. Awat. Mun kolen macan paju yo. Dah mah. Yo kok ingat tanya pajun yo. Dilarang mat. Mak boleh kulen macan, kulen nembi larang. Pulan ke jidur. Kok pulan ngetila kolen macan dul. Iya mah. Aja punya kulen macan mat. Apa? Otang. Dulu kan kekebui dari kolen macan dul. Iya kelan kita cekak kaputen yo dul. Kadung cekak kaputen. Nah, sekarang leting juga. Kak, kreken live tadi PC. Awakin sangi mat. Baik kan? Ya Allah. Lah beda apa orang dul. Cak ring kotang ke di kolen macan apa kasih beda. Tina nang dina apa dulu ngamba orang.
Kemarin Pak ada orang lebet alam helm 84 Loh, mak ada gimana? Ya kan mun helman benireng dina dul. Mun reng dina tibi tak kira helman. Tak kira beda razia polan. Mun boleh kok ben kakere kan bejingkon na dul. Tak kira kami terep-tep na tibi. Ada tenang, tak kira ngelak non reng dina dai. Iya, kakek tak ngelak dina kayak ngecau dina. Lapa aden boy. Bo. Teron. Apa kak? Cak kakan ki ngudan engko, keng makin ngudan kok njak tak takok kakak. Teron. Dena. Kak lah kak. Dena. Lah, Dema kakek helm helm. ntar kak didajen nah kak. Pakai jaket apa? Selagen dengan bentang di kan jaket tuh. Kakek tahu soalnya jaket dan emor leker siapaan. Enggak kak. Nomor situ kelebun mor leke, nomor 2 mating galeri ya. Loh, mana kau rekan tahu le mak? Ya benih tahu leke kakek tadi dul. Dukal. Lah kak. Dukal. Tandi oleh kak. Aba dukal. Dukal. Kelu kak deki beda kak. Kontak ke. Boh, lah kak mun pah kontaki kala angko tak ring pah mendarat ke deje kak. Tak mau tahu, anak siapa kak ini cek mau. Kontak ke. Dul buka helm dul, malah tahu dul. Buka helm dul. Buh, kaki bun. Cok reng dul mawi, tak ling-cilingan gelu. Ki pak kuno lah kok rampok keno reng. Pak beli. Dul. Helm. Dekat. Tak rukarwanongku. Siapa orang nang kok ya bun? Cok rengkeng dul mawi tak ling-cilingan bun. Sambi apa kaki bendul mawi mak ala kowe ngak ya. Cak bingko lo tak bekil lah. Iya reng lae bun, pada teruamu lot. Ya muna mulo demi arampok. Ya dak mah boleh bun. Ya re, saya kamu lotongku lho. Iya bun sakalangkong ya bun. Abah pah karo sakalangkong kok keng mencem jadi benih keng ngebreak. Iya bun. Ada sepeda le pamat kan. Dak remah dul. 200 dul. Pek cukup berarti ya? Ya tak cukup mat. Ya kalau cukup ke cewek cenben kapal 8 deh dul. Muncul kan di gambaran kaki ya? Beda gambaran. Main rokok yuk. Oh ya mem. Mat, mumpung ada orang mat. Ayo. Roman siapa dul? Mat jepar. Mak punya aja mak. Ija molot mat. Ya makai molor banyak gelu dul. Makai nguncung di samur leke banyak kali nengkin deh. Kajian nak orang. Oh iya mayu. Mayu kena sejuk rajon. Ale. Apa kak? Ya neng. Siapa ya kak? Entah nama molor dah. Kebeli palapa ban jajan. Aja mau kemah. Ruang. Gitu. Baik deh. Kebiaki kopi. Udah sedul. Beda apa cong? Terus nguncang kaki ya. Acara apa? Mulut dan gak dito. Oh, engkau takjub kaki cong. Maka kaki kenal bejing, kaki cek ngurmat dekat kanjeng Nabi. Bila acaranya? Laku turun duhur gak dito ya.
Cuma ada iya cong. Saya selama nak kira kuriang beni karo imam masjid. Tapi imam orang sealam dunia. Jadi mun bisa apa mewa cong. Iya benar tak bisa. Ocol apa bedena. Cik tak wajib jana. Engki ke. Talangkong pon cukup kah dito. Oh iyalah. Tapi salama apa situ ngelaku kah dito ke. Enggak riah kempurna orang matura. Kecintaan nah dek kanjeng Nabi tade tak berna. Apa boleh cuma dunya, makanya be akan dai tarwakina. Bener dada buna kiai kona. Sajing bejing orang matura mun kasariat pakun ajaga. Cuma tin aja tero. Estona pada kalero. Ya